I izvinjavam se, pio sam sok. I danas ćemo prvo evo, danas ćemo malo da igramo. Neki 10 minuta. Neki evo. Knajf YouTubere. Pod YouTubere, mislim na YouTube. Mislim, to me prvo asociralo, tako da ćemo da join. Da, izvinjavam se na šutnji. Evo, morao sam mu dati ovo, izvinjavam se. Danas ćemo malo da nabijamo skoru, ovdje ih je puno, izvinite, laguje mi, pa ćemo da idemo na drugom. Ajde, može ovo. I šta ćemo sad? Šta mislite? Šta ćemo radimo? Trudim se da budem neozbiljan. Znate. Pa mi vi recite da li mi to ide ili da li mi to ne ide. Ako se sjetite. Neću ja sad da čekam, brate. Idem na neki drugi meč, na primjer, evo, gdje nema puno, na ovaj, na primjer, King. Da vidim šta mi ovaj napisao, dobro. Tražio mi ime od mog kanala. Oj, brate, 3 minute prošle, a mi nismo ništa pametno uradili. Oj, brate, kako šteka, jebem ti FPS. Gledajte, 10 FPS-a. Pa ko tu normalno može da dere, boga? Sam rekao, mrš više. Idem na favelu. Tu pretežno nema nikog. Oj, super, brate. Sad ćemo moći u mojem području. Znači mojem. Dobro. Idemo. Sad će 3 minute. Ročem. Ne znam šta pametno da kažem, ljudi moji. Možda ne moram nešto, pa joj. Ajde, ljudi, ovo će se učitavati još 5 minuta, brate. Nisam ništa pripremio, hoću da snimam. Ne znam. Snimio sam i u Junaru drugu epizodu. Pa evo, rekao da snimim RC. Pošto sutra je vikend, možda ću čak i Junaru i RC u jednom danu da izbacim. Pošto stvarno to ubija dosad, ljudi. Evo, ja vam preporučujem, ako imate neki bolji ovako računar, ako imate dosta prostora, skinite Sony Vegas i Frapsa, Frapsom snimite, malo još nešto u Sony Vegasu radite i izbacite na YouTube. Mislim, ništa lakše. A to vam ubija vrijeme, evo, vjerujte mi. Mislim, što bi ja u 9 navečer snimu epizodu. Mislim, mogu ja i onako igrati Junaru i ovaj RC, ali ne znam, nekako djelujem sam. A ovako, kad pričam, isto sam sam, ali djelujem i kod da ste vi ovako pored mene ovdje i da gledate šta ja radim i da vama ovo pričam. Eto. Opa, moj govor je dugo trajao.
Ajmo sad malo da se zezamo, da nabijamo skor, iako moj drug Sem, evo imaš pozdrav Sem, to ne voli, pa ajde, nema veze. Izvini. Izvinite, malo gledam na Discovery ovdje. Ljudi. Evo ljudi, ovo je za tebi, Alfa, ako ti ovo gledaš, evo ovo je za tebi. Skini Sony Vegas, 10 ti preporučujem i ja to radim. I vi, i uzmi, i snimi Fraps, sa njim se najlakše snima, podesi to nešto ćeš snimati i tako, možeš, ako imaš mikrofon ili ugrađen mikrofon. Ako imaš na slušalcama mikrofon ili ugrađen mikrofon u svoj računar, ti to fino sve ti to instaliraj. Tako, nemam pojma ni šta sam rekao. I tako. I onda snimi sa Frapsom. Klikni ono dugme na šta počinješ snimati. Što Nenad zamara. Što Nenad zamara. Tako da snimi Sony Vegas. Gledaj neke tutoriale ko što sam ja za početnike. Onda jebijem u mačetu. Onda snimi sa Frapsom nešto još, to nabuđi u Sony Vegasu, stavi da ti se renderuje i to je to. Napravi kanal na YouTube-u, izbaci. Nije to neka velika odgovornost, vjeruj mi, brate. Evo, ovo samo za tebi govorim i za ove početnike ko što sam ja, koji hoće da počnu da snimaju. Znači, ovo samo za njih govorim. To je, ono, ubija dosadu i to je lako. Uglavnom, evo imamo još neki 3-4 minute. Još 3 minute snimam, pa ću onda... Gdje sam stao? Ja, tako. Ajmo sad malo da se zajebavamo. Ovaj level nikako ne prođemo, ali doći taj dan. Jok. Evo sad ćemo da ga prevarimo. Dobro. Šta sam nas htio reći? Ma briga me šta sam htio reći. Tako da imamo još neki 3 minute da snimamo, pa onda... Brate, šta? Usruo sam se, brate, prepome. Usruo sam se, znači, više ne mogu, brate. Ja sam gledam, ja pričam nešto bez veze, hodam. Bez veze ubija i sam samo BUM jeranem. Alfa, pričaj malo na YouTube-u si i samo za tebe sam snio kako napraviti YouTube kanal i tako, izvinite, morao sam tu objasniti da pogleda moj video, da vidi kako tu da se radi. A sad ću, evo te, imamo još 2 minute, ne brinite se vi.
evo alfa, nadam se da sam iskontuo. Ujebijem ti, mačetu ti jebem. Govno jednom. Mačete, jebem ti bajonet. Ljudi, nešto me ne ide. Imamo još minutu. Ja, brate, ne mogu da vjerujem. Ljudi, ja mislim da bi bilo... Evo ljudi, ja mislim da bi bilo vrijeme da se gasi epizoda. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i do sljedećeg viđanja. Goodbye.